Check ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Go tlhole go tsenetšwe poloko ya batswala ba babedi bao ba bolailwego ka setlogo ka ntlenyana ga Groblersdal, provinseng ya Limpopo. Ditirelo tša maphelo ka provinseng ya North West di gogile šedi nakong ya ge motlatšatona wa tša maphelo ngaka Joe Phatla a le lesolong la ketelo ya peeleitlho mafelong a thušo ya kalafo ka Mahikeng. Thobeda ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. SABC ke mongae wa kgašo ya G20 SA 2025. Mašabašaba ao a bego a kgobokane go tla go tlhoboga tirelong ya poloko ya batswala motseng wa Lukau ka ntlenyana ga Groblersdal, provinseng ya Limpopo a dira boipeeletšo go mmušo go netefatša tšhireletšo ya basadi. Tshiamo Moramaga wa mengwaga e 22 le Baleseng Moramaga wa mengwaga e 21 ba thuntšitšwe le go bolawa go la Mamelodi East ka Pretoria mafelong a beke yeo e fetilego. Ditopo tša bona di hweditšwe mesong ya Lamorena. Moya go be go foka wa manyami tirelong ya poloko ya batswala ba babedi ba lapa la ga Moramaga ba re Tshiamo le Baleseng ba be ba phela bjale ka mafahlana ebile ba be ba phela ba le mmogo ba lelapa ba re molatofatšwa dipolaong tše o swanetše go fiwa sekwebo se segolo se ile gore ke tlogo e le gore ke a se gatelela ke re mmušo ga o tšea molao wa gona o bone gore o ka bereka jwang ka motho a re senyeditšego ga kang. Mašabašaba a batho a go tšwa ditikologong tša go fapana ka mono profenseng ya Limpopo ga mmogo le Gauteng a be a tlile go tshediša ba lelapa ba bangwe ba basadi bao ba bego ba tlile polokong ba re ba hlobaetšwa ke tšhireletšego ya bona. Bana ba ke bana ba rena, bana ba re phitše le bona, bana ba le thabo kore e re kuša bohloko ka ge re le batswadi le rena re belege re ne le bana ba bannyana e re kuša bohloko ka kudu. Khote gabotse a ntšhe monna owe a ba mo tliše grounding basadi re kopane grounding re dile le monna o face to face. Khote nna ke bona e re senyetša nako bona yes karolo ya bona ba e bapadile ka gore ba mo swere ka pela mara rena basadi re nyoko mo handle se rena gore le banna ba bang ba ska be ba tsoga ba dirile ntho ba e dirileng go bana ba borena. Tebogo Mnisi wa mengwaga ye 36 o lebagane le dipharamelato tše mmalwa go katela tše pedi tša polao. Mnisi ga se a kgopela beila ge a be a tšwelela pele ga kgorotsheko ya Mamelodi bekeng ya go feta. O tla iponagatša pele ga kgoro gape ka la 19 kgweding ya January e šago. Ke ba tseba maboa ditabeng tša SABC Lukau. Mayor wa Johannesburg Dada Mrero o kgonthišeditše badudi bao ba ipelaetšago gore masepala o šoma ka maatla go šogana le mathata a metsi. Morero o be a boledišana le badudi bao ba befetšwego ba kgobokane ka ntle ga moago wa masepala ba nyaka kaonafatšo ya kabo ya ditirelo tša metsi. Meyara o amogetše seemo seo se hlobaetšago mabapi le mananeo kgoparara le go gatelela gore ba taolo ba swaragane le go rarolla mathata ao. Badudi bao ba re ke dibeke ba sa hwetše metsi ka tsela ya setlwaedi le gore ga ba kgotsofatšwe ke kabo ya ditirelo tša metsi ka Johannesburg. Ditirelo tša maphelo ka provinseng ya North West di gogile šedi nakong ya ge motlatšatona wa tša maphelo ngaka Joe Phatla a le lesolong la ketelo ya peeleitlho mafelong a thušo ya kalafo ka Mahikeng. Magareng ga ditlhotlho tšeo di boletšwego go akaretša ditirelo tšeo di fokolago tlhaelelo ya bašomi le mananeo kgoparara. Phatla le molekgotlaphethiši wa tša maphelo Sello Lehari ba lokotše seemo bookelong bja province ka Mahikeng le bookelong bja go šetšana le malwetši a monagano bja bophelong. Ditirelo tsa pholo mo Mahikeng Provincial Hospital di ne di beilwe leihlo jaaka bookelo bo tlhoka go tlhabololwa. Ditirelo di siame mme a di a siama thata mo diotong toto di lešwe ga gona batho ba kolomakang. Ditirelo tsa pholo nkare ke tse di kwa tlase tota mme tota rona ba ne re bereka kontraka ke bona ile rona ba ne ile gore ne re bereka go tsepame ka gore ne go le sekolo mo bophelong
nou yana ga ke tlhaloganye gore go ntse yang. Motlatsa tona wa lefapha la pholo Dr. Joe Phaahla a re ketelo ya gagwe mono e tla thusa go supa mafelo a tlhokang tsereganyo go gaisa. The hospital itself, as we know, it's a 57-year-old. There are a number of areas which needs, urgent maintenance, improvement, but the space in most of the areas, in the wards, in the casualty department especially, it urgently, and there's some we have been discussing, they've got some plans in terms of how to shift, to put in some, temporary accommodation. Dr. Phaahla o na lekola seemo sa bophelong Psychiatric Hospital go latela tiego ya go wetsa kago ya bookelo jono. Here, I think the main issue is the urgency to complete the new facility. I mean, one knows that it's been taken a long time to get this facility up and running. It's still not 100%. Ketelo ya motlatsa tona ke karolo ya lenaane la gagwe la go sekaseka maemo a ditirelo tsa pholo go ralla naga. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Batsofe go ralala le Soweto ba kgathile tema mosepelong wa dikilomitara tse 5 pele ka karolo ya lesolo la ngwaga ka ngwaga la Gogo Joint Walk. Lesolo leo le leng ngwageng wa lona wa bo lesomeshupa le diretse go tlhotlheletša batsofe go dula ba itšhudulla le go tlhokomela lephelo la bona. Barulagani ba ipeleditše go mmušo go thekga lesolo le go fitlelela badudi metseng yeo e fapanego le go lemoša setšhaba ka ditlhotlho tša lephelo tšeo batsofe ba itemogelago tšona. Ba lwela go ba baswa lephelong batsofe ba lesolong la go agaliswa lephelo la bona ba sa boela morago. Mokibelo mongwe le mongwe ba kopana ka holong ya setšhaba ya Mofolo e le go gato yeo bontši bo dumelago gore e tla ba thuša go fokotša madi a magolo, arthritis le malwetši a mangwe a mantšhwa go le bogolo. Yo mongwe wa barulaganyi ba mosepelo wo o re nepo ke go fihlelela leemo la lephelo le le kaone. Woko ya ka letsatsi le very important gobane e tlo go release high blood, itlo go etsa go le tswekere e ko tlase, itlo go etsa gore bokoko e ska ba bakoko ba bana le dementia. Ba bangwe ba ba tšea karolo ba re mosepelo wo ga se wa fela go itšhudulla e fela go dula ba le leemong le le botse la lephelo le go lwantšhana le malwetši gore ba phele galelele. Works a lot to me. I benefit a lot from yona. Zonto ezinjenga boshukela, high blood, anginazo. Mohlami wa Gogo Joint Walk o re bjalo ke nako ya gore mmušo o tsentšhe letsogo ka go thekga mananeo a bjalo ka a. Nakukudla okuzodliwa namhlanje ifamily nalokudla esikudla masihlangane weekly. Ke thusha ke balapa le dijo tšeo di jiwa gare ga beke ge re itšhudulla di tšwa go balapa le ba mmušo ga ba nthuši ka selo le ge ba tseba ka lesolo le. I wish ukuthi abazi but there's nothing that they do. Barulaganyi ba holofela go godiša lesolo le go ya metsesetoropong ye mengwe ngwageng o tlago go hlohleletša baswa le batsofe go itšhudulla le go dula ba le leemong le le kaone la lephelo. Eshu di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya botshelela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše. Shalom.